Pemirsa vaksinasi COVID-19 manjang penyandang disabilitas ring Jemberana sampun margi kantos 100%. Saking ancang 500 nanggu adiri, tur samian kekantenang sampun jangkep. Kepala Dinas Kesehatan Jemberana I Gusti Bagus Oke Parwata Mausang, pemargin vaksinasi majeng penyandang disabilitas, kaican soroh vaksin Sinopharm. Yadiastun kuentenan penyandang disabilitas akidik, nanging kantun ngarepin pialang, sangkaning nenten sami presiden ngerauhin pemargin vaksin. Punika ngawinang Satgas Ring Pante Desa Kelurahan, ngelaksanayang vaksinasi nganggen sistem door to door. Rau mangkin kuentenan vaksin Ring Kabupaten Jemberana, kantun degdeg rumasuk vaksin wajib tios ring COVID-19 inggih punika vaksin DPT sane nanin telas nanging rauh mangkin sampun kedagingin daweg bulan Agustus nelintang. Vaksin DPT puniki patut kaicen majeng anak alit. Nanin kosong sangkaning pengrauh vaksin saking pusat ke provinsi ngandet. Nanging ring bulan Agustus sane lintang, vaksin DPT majang anak alit sampun rauh raris kalimbakang ke Vaskes. Manut dane vaksin soroh puniki sampun sayaget tur kuentenan nyani sampun degdeg. Ritepengan mangkin Dinkes wantah ngulengang antuk natasin pemargin vaksin COVID-19 sajroning ngawentuk kekebalan kelompok. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.